Manastir Žiča sagrađen je pre više od 800 godina. Nalazi se u plodnoj ravnici na samo 6 km od grada Kraljeva. Ktitor manastira je prvi srpski kralj iz dinastičke loze Nemanjića, Stefan Prvovenčani. U izgradnji manastira pomogao mu je i njegov brat Sveti Sava, koji je odlučio da manastir bude crvene boje. Centar manastira predstavlja crkva Svetog Spasa, posvećena Vaznesenju Hristovom. Manastir Žiča bio je prvo sedište srpske arhijepiskopije na čelu sa Svetim Savom. U manastiru Žiči je po predanju krunisano 7 srpskih kraljeva. Nakon svakog krunisanja, kralj bi prolazio kroz za tu priliku sagrađena vrata, koja su se odmah zagrađivala da još neko ne bi prošao kroz njih. Zato Žiču zovu Sedmovrata. Za 8 vekova postojanja stradala je 17 puta. Žiču su rušili i palili Tatari, Mongoli, Krstaši, Turci i Nemci, ali su je narod i crkva svaki put iznova dizali. Manastir Žiča je izvor srpske duhovnosti i centar sabornosti srpskog naroda.